giveaway man thamjari ko aigi. Hi everyone, ngasigi video no wama semak pane ha walking sun thok pane duga giveaway man thamjari ko aigi. Sije ai monetization ji tawdri du bo aigi pocket money dagi ai 1k subscriber katang hudang ai de sigi harau phungdo ko ina hai ta ai kano some giveaway masa am yam de habi gana ko haide yam bagi dinate sum kahani appreciation hai tare aigi followers aigi subscribers ta adugi damak ta samjaba giveaway ni ado video se loibugi ngaga aroi beda ai hapsarake in details to na video se loibu yang bio si gehu ne loi khawna gre ko se gehu lokoma tam moi de khawna gre numidang wenang ha walking chat pani view se hak chat pagi ne din wai lambi se hoge kanone ko labuk lambi ai chalis gehu em si gehu tha bane je gehu je khaw gre aduga phau mu tharani ko sidemo sigi hu atani hoji khaw re ina le ko aduga hoji phau gi matam yaure sigo moigi sigi nasik ni ko sa sumai nasik farm se pa na tong nei awdi sumai tha nam thamme kari nang de dos daji si se ganja singo maliko ayu khang dis sa si ganja male sida hori ke ji ada ta factory nung stone crusher din kan stone crusher ira kari namu oidi oi natraga na ko ge cement ge oidira khangde moi ge farmhouse sila farmhouse thing farmhouse farmhouse again nasik tha ba je moi ge dum thai ko se farmhouse oi ra se loi mak nasik smai tha oi le gehu si kang di kang ye pha kan to re mule kang pa na te mule loku mata moi re loi mak numidang waram numit sang re ko numidang ta re kenom sagala ka dore sai je debo sai jaga je mo kai game sana ba friend man sita famma game sana di kanu ani famje yamna nungai ko walking ak thok gi de siam famje khoi kanum aina lei se Punjab Chandigarh Punjab sigo Punjab mal pe city di na te ko gaon ne do pagi Manipur cha ma na silai styles moi gi main source of income si ko kheti bari ko gi lau singu ba si na me no ne moi sai doi tong nei je yu jo aktang sum numidang wanang koi thok pa gi sa sa si sang nahan gai di akhoi South Sudan my friend James to get sapane walking je do ma do thabao sakre na si di thanda tare thanda lai si ham jaga se Manipur samane ko haktang pathau phagi de Manipur samana re da gi numidang wan sumani he chale khani to sura ga si di thanda tare yeng se ma si gi moi gi hajik gi hu lo ma sa mai do yeng je dum phau de samane si da yeng je ai ulak so sini ko gi hu je phau de samane do je gi hu ne da samana
Sini ko gihuzi. Ani hum thore. To. Asta kare. Masih dum phau ga di asieng ga de pelai chap mana dui ni. Hong se. Gihu ngak ta ne. Si mu kana tau lo ni. Si gihu khong na ga ne de ko phau mu na ta ni sai. Masih dry state ching mani na sumana gihu di mana ka en thana re. Moi double cropping hai tare moi tong nai je. Kana to ni koi gehu muk thar ni gehu lo silak pai timing da koi phau muk ta doi ni gehu sina matam lo uboi matam je gehu na tele du phau na sang ni na gehu koi gi inham da lo salak ba stai gehu thar ni do hoji bok tin ka do ka hoji me jun chai de gi mu phau mu na ka doi ni next December November December tong long na doi ni sai ta mu mi ma gi koi gi sang ni ko se koi gi lau sang hai ga da ado koi gi sigi da yeng kan da ko ai gi sidai gi faw yam tham ja bane ko ado do in details haijara kane ai gi kamai taw ko ba participate taw bodo koi gi sigi new khara na hai tare habde new khara illaga participate taw duine ba ko adu gi sa hai horen aroi bada e hapsa rakke lambi se one koi labuk ki lambi ne sumaina moi Punjab government gi di amna sumaina koi gi hani kisan koi lau singu ba mi gi di yam khan bi hai tare koi gi moi sta di me noina lau singu ba sina moi gi source of income jo bani na moi gi da makta di phajana dum sin bi khoi Manipur ka dekha khenare moi sona kana koi opportunity ji khara hele ko ambi je si loksang ngaktan habadi loksang khoi gi yum mam tana te khoi gi moi labuk si uri khole ba ma ji gi hak la potha bam khotpa ma da gi moi si gi sing king bam gi mai nung kha thang bam hai tar si phajai mafam jidi ing hukti sabna leibu ngamdre mafam je yang si ko si manung da sanga ka mai taw no dai ulakke lambi oina di moi gi khong lambi oina ni moi sida tractor ji ni yamarang ka phadana ina si gehu ngak ta ni gehu ngak ta ni aji khaw ma ta moi re khoi gi labuk ta ga smaina khong na sat pa da du ni ko si plus le ja khoina kana au lai jana sine labuk ngak ta ni moi ju Punjab Chandigarh sida yeng kem leite labuk lam ha nature yeng na ta na yeng ni am phang ji kem leite ko nature ngak ta ni moi ju labuk lam ha ngak ta ni khoina Manipur no bo hele lai ba khoi gi kanos yeng mo kham ji ko si hom ko gi huais gi hu je ju han u dri ko mai tha ge je sida la kan de u khata ne gi hu je ko mai na tha ge de gi hu gi asing ma sak che ai ju han khang de sida la ka khang ma ta ne ado 이 비디오제 거기 좀 kano gido en thagat bane hai aina sum laibagi daily blog ki ta bi thagat bane to ti yo na nam ngam jadre khoi ge sum nga walking chapa da nam bane ai ju kano gi thabak hai tare lai bane mar ga to ina nam su ngam de adang hak walking tholok pa nam ma tan
ꯌꯦꯡꯉꯣꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯝꯃꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯁꯦ 3:50 ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯝꯃꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ 타이밍제 마니푸르 시가디 키시나 kitang tappan 마니푸르디 mamamani세 aduga saigi hainadaba hairagadi manam yan namthi hata haudi je wai tong manam ti namthi saiji kaino hableti khungang hableti sarai hableti seti hableti manam de sama loi namthi 시행시가 뭐지 간자 얌 타이 거서 혼절로 탐마말 간자 마랑 얌까이 람항제 뭐지 마나 람제 람항 왜나 받아 너무 라이든 mà nó là làm thi thì có sai gì mà chỉ phải tàu đi cùng tàu phong mồi thôi này mà làm thích làm thi thì xin gai mà nó chỉ đi giờ đấy mà làm gì ở xe hà lệ chỉ cái mà làm thi ở đây mà làm thi quá à đúng không cái giveaway xe ở đây cái này thì पैसा coi cái लेबनते आई जस्ट पॉकेट मनी आइसु आउटसाइड लेबनी अदुगा आई पेरेंट्स कइना को बा माना खरा थाबिरकोनी को आई पॉकेट मनी ओइना भाइदना अदगी आई लिविंग एक्सपेंसेस आइ तारे अदगी आइना आई वीडियो दा सब्सक्राइब तो बियो कांगू की दमकता आइना खाइदोक्सबनी जस्ट 500 रुपीस खतनी को अदबो मथंग दसु सुम तोरकनी गिव अवे दि आई हजिक 1k सब्सक्राइबर यौरे सिगी आइना सुम एप्रिसिएशन होइना लुपा 500 खक्तंग गिव अवे तौबनी अद इफ आई रिच 5k सब्सक्राइबर सी यौबो मतमदा आइगिसु अमुकसु गिव अवे अमु तौजरकनी को अदबो गिव अवे थुना तौहनिंगाबा मैंगी खुद लेरे सब्सक्राइब तौबिरो शेयर तौबिरो अदुगा मागी सब्सक्राइब तौबो अखोगी कनो कांगुसदा आइगी टास्क हाइरगदी अखोगी गिव अवे सिदा यावदोइसे आइगी चैनल सिदा निंगोन लाकपा सिगी चैनल सिदा सब्सक्राइब तौबो सब्सक्राइब बटन नंबिरनी अदुगा कमेंट सेक्शन दा सब्सक्राइब ना इबिरमो अदुगा आइगी इंस्टाग्राम दसु निंगोन लाकपा हाइना लेबने अदुदा नखोगी फॉलो तौबिरमो फॉलो तौर मतुंगदा अदुदा कमेंट सेक्शन दा फॉलो हाइना इबिरमो अनीसी तौबिरा मतुंगदा खोगी अदुगी कमेंट दो हदि आइना वेबसाइट अमदा हापसरगा मसा मथंदा दम लकी ड्रॉ तौहंदोइनी को अदुगा गिव अवे से तौगदोइनी अदुगु सब्सक्राइब तौद्रबा अदगी फॉलो तौद्रबा अनी जिमक तौद्रगदी कनोसी साइदी कनोसी ओइरदिनी को गिव अवे मनुंग चलोइदोइनेबा अदुगा जस्ट कमेंट अतोप कमेंट नतबिदा सब्सक्राइब खतंग थाबिरमो कमेंट अतोप पिद्रसु याय अदुगा लाइक अदुगा शेयर अमम अदुगा तौबिरो अदुगा नेक्स्ट वीडियो थागलको मतमदा अदुगी दुदा आइना सब्सक्राइबर गैदो मी मसिंगदो आइना सिगी नुमिसिदा लोइरे ना हायरागा अदुगी नुमितु बाउदी नेक्स्ट वीडियो थागत्रि बाउदी होय मतम पिजागे मी हुमनी सिदा सब्सक्राइब तौबिरागा शेयर तौबिराबा अदा यावर मिसिंगदो अदु गिव अवे यावजागनी को अदुदा मैम गिव अवे की रूल्स हायरागदी सब्सक्राइब तौबा कमेंट तौबा अदुगा आइगी इंस्टाग्राम चैनल दा इंस्टाग्राम पेज अदुदा फॉलो तौबिरागा इंस्टाग्राम कमेंट दा कनो तौबिगदबा अखोगी फॉलो हाइना इबिगदबा सिने आइगी कनोगी टास्क हायरागदी गिव अवे टास्क दी अदु मतुंगदा अखोगी इंस्टाग्राम पाइदबा मी ओइरगना आइगी फेसबुक पेज अदुसु निंगो लाकपा हाइना लेबनी अदुदसु
Insta natragana Facebook page ta ani ji manung da ama tawgadaba aduga YouTube ki subscribe tawgadaba aduga da giveaway gi khoi ming ot pa sa yaubirani ko ado yam na te just appreciation ni yam de avi kano ai gi su ai gi pocket money dai to phoksa bane ai monetization game to de ai gi channel se ko ado bo si just ai gi video yeng bi bagi da mak tai ta thagat pa khongdok sa boina just 500 rupees si haina giveaway to jabane aduga giveaway to su direct live oina live de to do video de direct aina ot pokhot pa do record ro ko loina thagalakani aduga kano to hoi giveaway gi pi ba mi do direct phone to ro video ko to ro pa cha phangi phangde haibo live proof oina apsa gani video ta aduna ma'am video asibu share to biro dong gi family member adagi friends sing moi yaw na vida magta duga subscribe to biramo comment to biramo like to biramo kaw biraga na ma'am asigi di video se mata ansolution jarage asu mamjale ko nang asi lo lagi bye